Hi Linda Fizzy Hoy. Salote Din. Hey, hey, la talia uli. Hi, Davolin Desina. Sai be. FEKAU'AKI. Hi, Atele ki Valentano. Taulele be hello tonga, eh? Going back tonight to 2008. Mi aina e whaake whanam LELEI. Yeah, what happened? Play, yeah. Hai o tola se iongi. Tele ki miora. En tania manu e whito. Pon pole o kai, eh? O seni o le e kina. Waf ma valungo e. Lip shine ga $2, eh? Fui teu koe poni fui teu ina whai waf ma val. Hai suri au boy. Hai kia sifa. En lita kamoto. Lupe mano li sala. Mante temo o se kaloni, he? Ngoi. Ame o whai ki ai, he? Mai here o tosi ake. Kai whoki hapa angai. Kai solo mame. No hango au, he? Fatu behe, eh? Hai won fifita. 24K. Ana mafi lot waski. En offer no. Kene. Alpe Taimi mevrouw Hounga'Ia op de oloor. Kijk, je fufu, jakke. Hi, Yvonne Vivita. And to you, Lupe. So, okay, Vavevahe, kijk de FAKAVA'E, kijk je pa anga je kom ja me FAKAVA'E. Those were the days. Okay, let's start. Sai, Vavevahe at mo to ge live ko ni. Mo to ko to hu to muy mai. Welcome to my live tonight. I will do this live in Tongan. And the reason why, because the women who have been writing to me were Tongan. And for about 3 weeks now, I was thinking whether I should record something, but
John Lee got in the way and distracted me. But tonight, I'd like to dedicate this live for all those that wrote to me and asked for words of encouragement. All of you are single mothers, and I think that's why you needed me to do a live on this. And I must admit that this is not an easy live to record, because every time I go back in time, it hurts so much. However, when I think of these women, hello to you all, I muster up my courage to record. And I just want to say that you are free to leave this live. If you feel like, look up there to the caption. If you feel like that this doesn't apply to you, please leave the live and save us the negative comments. Okay, this live has been requested by a lot of women around the globe, and I want to dedicate it to them. So I need some good vibes and support instead of the negativity. Hai no FOLOLENI Malo. Hai soalo Paulo Leo. Salo te moi moi. Loisi Hopo ate. Win se filiai. Ka pe fokia. Mo tolu tapek tak humai. Sai pe aga tau lai na au. Okay? Yeah. I'm going to do this live and you can sit there and listen in. But if it's too much for you to listen to, you are welcome to go up there and see if your bedroom is there. Go to sleep, eh? Don't go up there and text somebody. Go there and say your prayer and sleep. Say, tuko ni ako. Mantufu mamasi vahenga lili. Kita fa holiday. Mate fe alu he. Ko alfu fa ke sini. Tama he ngoreka. Mam, why ma 45 a Korean drama? Mam. Ko hinga 45 moon embracing the sun gamboya. Ana mo si oe te mo tangi hango pa hi tangi he. If I ever it's about love and sacrifice. Akoya ko si oe for life. Pe au si o ke ongo force ua o kuna fefusiaki. Aia ko LELEI makovi sai ko live ko ni. And for the setting was way back centuries ago. However, as I watched from beginning to end, I go love bosio, go mo ui, o ke limit peke whaiva. Go mo ui, o ke hangai mau pe ai ongo force e ua koe ni, koe kovi mo LELEI. I know. Pe ke mata bau ke te ki mana he. He, te sato koe he, kuna whetau, yung man whaiva lo mi masuri. Something always comes up. Pawi ai foi me ai mandu he ka pau forget, then I live happily ever after. Ko many ai whaiva. Ka ko ngai foi episode. Ka foi episode e wano. Te ko iai. O kuo pe. Ye sio kon ki mui ke live o ki whai poni. O ko sio nai pe he. Sai mo sio LELEI mai. Tala mai e nia. Ko foi wala o ke whake laivi. Ko tangai iyo. O gai o hinga. O ko tuia fo i lanu mori.
mo foi kahoa ko e foi kahoa o hanga foi tau la waka he pea mo foi kote o kai kote whawhewhine ia kote whatangata he kamana tu I he e kau sala mamu I masiwa ko kamata anga he pea ko mana tu I lelei pena o hawhawha hau New Zealand o hau nofo mo family pea na ai papare mo FAKAHOKO kono nga ko kunofo ai mo kitama ani e whatupu e amo kaki mo nga whila lai pea ko ia na e na mawha end up I he women's refuge kono nga ko ngai violence and I feel really bad he ngai mea hoko ka ke mantu ai ongo force e ua ni lelei mo ko viu na whefusi aki e ko alat kongi he women refuge on tahu hau mi tonga he ai foi wan sutina ngalo sabat tu e be foi pule tahta pa ngat he sabat foi ta pa ngatu ai be ka be do liliu ya pa ko alang ye women's refuge mo do mo o se ali women's refuge mo ilo o ia e ai hangi aki stock he hangi aki fare koloa ai o kuia e vala ko su ko kafu he o mea mohenga tangai pilo. Pea koe kakai koe niwa o kuohat koe ke women refuge. They are allowed ki nau excessive wharekoloa koe ni o nau to o mea o nau FEMAU ko no inga ki he koe ngai mena donate ya community he. Masi i fia he koe winda whaken na mau tu uta mai ai mo ki tamahe wa mani mame tonga. Fia ko lakat he. Fili ngai fo I falani he sio ke falani fia he fili prosaya fo ke lan mama so fili fo lan mori fili mo fo yengenga he pa ko ngai fo koten kai fo kita fala la we he ko me how I was so grateful pero fo kote when no sa ia tai ko fo kote na landa out of pemoe in other words ko mo sio mai boni te mo so mai ko foi wala no ko to ya te poni me mo ko ta o ne fia me ai ko os ma lo le fangi wala ma ko te he pa ko alo atu ya ke recycling kana finga be ke to ya me te ni hanga o ne project e foi I misi ek fo algo ki he welfare is a solo mam o ko le to kon ko foi wala na tu he na ulaka ko foi wala ko ni pa ko ya na finga be ke to wala ga poni ko lai sai Bagoya ko sio ke hangu lave ke forces good and bad I he anga ko moi ai a ko sio na tau me ko New Zealand ko tano wa poni e konga e tol uaki na yanga fefe ko end up as a solo mom he ko Hono wa ko ngai feeling mo ngai ai na fepak mo ia I he Taimi ko ia o e hoko ko solo mam ai ko mandu lelei na apply I mahina ta tau peko ni ai ko siulai o tau wafe mavalu na apply ai pa me siulai ki siulai o tau ni ta tol me ai ko ahoni ko historian ko ahoni na ta fitu takleva ke welfare working income pea talanga na tol whamalo hunga ko ngā tokoni ko toa ko tui o ko lava he taimini ke stand on my own okay pea ko ia ko mea lewa na hoko na nau loto lewa ke tu usi antoi ko e ko uinga ta no ni ka wea ka kai fifine hena o mo sio mai ke ulaivi mo whanongo pe mahalo pe ha mea ta pe ua te kiako that will help you Aia koe ta oe ni tātolo e whiau ma papare mako ni. Pea koe ahoni ko vete atu. Ai e tokoni mo tuhia atu a tokoni. Na lawa ai ki o I le malu ko ia. E ta oe ni tātolo mo whanau. Pea koe ahoni. Koe ahwa historia ni ke mohui. Koe ahoni ko lawa. Make up my mind. O ko lawa me mo whanau ke ma mohui pe ia mautolo. Pea tuku wangi a leva. Sai neo ngoi ko tau ia whanua.
fonua fa moni fonuan, he? Hangi ai finga mai ko kakai me ngai fonua ke maman ke na wa mai ke fonuan. Hangi ha, he? And the reason why ko nga to koni like a safety net or backup. Pea me he pule anga ke ni ihi o ngai kovia, ke ni ihi o kuai hangai papalema. O now end up he me na ke na loto kiai. It was not their choice, but circumstances pushed them there. And that's what happened to me. And for the last 13 years. Sai, how did I become a Solomon? Wakia. Hono wa, ko ngai trials na whianga ngai moia, I Taimi na aku. Hoko ko Solomon, okay? Pea koe tolu, koe whakatawa taina. Pea koe, where do I go from here? Okay? Sai, ako whielea peke ngai whae ko tō kiu nao mea mai ke lai ko ni ko whehui ko ni ke kamata ke konga uaki. How did I end up there? Sai, ka pau ko whae koe, hike ko ni ma. How important is your children to you? How priority in life? Go see your don't we are growing up. Angai value go to see big fire man do like you see holo be sakale. Go no Pau siêu ke mea whae na whae he, na o hake au ko mo ui he, pia ngai whaunga na o hake au mau mo os mea pe. Pia pehe, kia te awen he, o ko ulawa siêu ke whai whihalake ne whai whaunga koe he, ka pau na KUOHILI na I he position ko ya, I'll never do what she did. O ko nofo siêu pehe, Pea pehe leva, sai te wako leva mene whonga, ki o te whai pehe, for example. Ko tango tō pena e tō pepe whake, tā mai mo whae he, mandu ia na whamaria, hao he ke. Ko na ke e pehe, o ko wāwe ma pepe whae ke alu, he, o ko alu, na whamani toko wā, he, na le tā. Pea, Pau grow up by Bauia Faliria. Ke o mari mo Taha. Pau palpalema. Pau alu. Ko mantu ko wakon me whae. He ko alu whae. Tu ka do ma do e mau dad. He? Mai alu os for wiketa. Sai, ko te nofu mo te dad. He? Ka pau ko ha, if you are a girl, you know we are daddy's princesses. Fia foki. Bong ki toko wa ko taim gan ko ki toko wa pena sana ko ki sisita ki toko sisita na te fanau pa ko no mo ni o fifia fanau he algo an mami why he ko ha ma bele o mami finga ma beke tu we ai tu we he ha no ho ke teti no ko teti o ko ka de abi la ta uto fu hina suka he kai he kai ta ki ta ya he Paka, pau te bohe uri pe ki te, sai pe ia, he ka piki tā ki tā ia. That's right, he, ka kau sia, fia, whanga siblings ia aku. He, taimu ko tapu na ki ai pa mawa, he, ki taimu au tā te mami aku mani sister. Ka kia te au ia. I didn't like it. Ka ia ko kawene ngai mea. Nā pehe kia te au. Kau ka maria au. I will not live without my children. Pa kau ka alu. Teo ewe whanau almo ia. Pena e tupo e ku value koe. E ku value e whanau. Mo kataki I pe au koe. Hangi pe ko lea kamata. This is an emotional
video, but I'll try my best to talk about it because you asked me to record. How I felt. Go ANGA go how. Lo me go look forward to you get call me ako. Give you big MALAVA. Go to help you out to me. They're going to lang. They're going to fall. They're going to FEKAU'AKI. Lang I. Pabali magdobin natin. Feedback mo ako He ako and there were many. Could tell me big up could simply MALAVA. I feel safe. Now got toy negativity when the feel mo ako. Ako me ay pagpalo mi say gatao. Hey kay big you all. How if I know me ako? I'm not home. I have to be home. They were all fine, Maggie. There was a big Taimi. But they were saying I'm up and I wasn't perfect. No go resolution, they go down my. But over the years, circumstances pushed me to break it down my. Or they will have a big FAKAVA'E as we go along. Say, KAHA'U Nuslan wa ye winda ko anyway waf man na ke Hounga'Ia to how mai kita masih ai to ko wa pa ko foi tamu ai hau ko help me kai fok I'm not hard got near and I have so big family. Oh no thing a big talk me into staying. Kene Hounga'Ia na kayo fino fai uaki na ki business na lere itonga. He ko motolo be mo lo pe na ki fare kolo o mawapi na fagalere. Ko fare kolo na osmate. Pawang LEVA we are turn it around ko fare keki. Ko unga fo ko tu anga ko ma pina hanga kia ko lau to puranga Hanga LEVA we are falele fa ko lo ko fare ko keke ko inu ko ispoloka O ko fare ko lo really fa ko lo peke ai lunch ke ha fa na wo kai ai ko ngahe kalesi pie akelesi mantu ko sacrificing e taimo na mahina ka te whanau ya nia pena aku make a choice ko te whare ya nia te malolo me whaiako he ka ki te whaiako au iliana te unofa and become a mom kia nia he ko roto ke uiai he time for to tolania pa ko lot ke fahu ta ba mo ha fanga ka you believe we fa fanga hina pa ko lot ke bond mo ya pa ko ya nyango na hanga he fili ko ni fa tu a palabale malai I he anga ko ma no fo he ko no hinga na na sio pe ke o matua ko na lea in tuku mai whanau ke matua tamaka ke alu ke ngā wei mandu fofua talo mali tau tau ni ma he tau wafa he tau wafa ko tui ko tau na mai ai talo mali a tia whanau sa ko tau whanau tau tau ni ma pa ko pehe ka teo no fawia tau hiu ki tama teo no But when I thought negative reactions, my family go on now see you go how my poto so don't go Hala Fononga Hopo kay tuko bebe hekta may magfae nanang be ko
Ko mea lau no, he alfu tō wai ako whai ako he kasi tuk pene whanau. I'm not like my sister. Everybody have values. Ko value ya ako. Ko whanau kono winga ko ha. Tō lai whake whanau I tō koa. Am siana tō lai koau. Whai ange pa maa agi whai tō ta he. Ta ko i nau iri whia au ya he. Nau ala whai ako ka tatolo I tahine ya. Vela pe tatolo. Mana tui. Ako wiri whia. Ai whai ange pe maa ki whai taha. Pa ko no fo pe ke make sure pe o ka ya me hoko ki ai. He ka go ilo po ha me hoko he. Pe ko en tu po ko tu wangi ko ai ngawe ko ni. Ka hawa ngai kare mo ta o keke. Ane fia aku poto he ta o keke he. Laka ke leipa. Ole sita na ui beki I whare keke. Ko la brisa homemade ai ko hingoa lota pe ania. Ka dine la brisa. Pe ko ia. Tau aleva le sita. Leva HOMOU Colony Society he kamata tau keke whakapapa ka mau talo tuk whakaprincess ko pata ha mea but I have to learn ko ngā koe hako value ko whanau kia te au mantu e whai uhinga FEKAU'AKI why did I become a solo mom that's because that's how important my children was to me at that time ko value ane ayo ke lota lelei ke alu ko le tokon me pureanga. Ko ngape, ko whaam ke unofo pe mai whanau, he unau kei iki, he? Sai. Aio ko whoi uhinga e koe nau loto e pe he KAHA'U ni New Zealand. Whoi waha tai muna o labi ki ai. Ke u whok pe ki tonga, ko no ngape ko sa whi mariang pe no whoi tonga, pa maa whana ue mo moko New Zealand. Ma ngahi uhinga ke. Ka whai pe la family, mandu mo os ilo pe mo os fanongo pe fangi foi ako naki ko ya se fa poto he se ke ka o daine ko te fokia gitonga ke ha te fokia pe ke masiva mana tu pe fai mai me you do out of Reiki I'll just try to talk fast forward pe he o foto mai piso pe ka wa tangata ku interested I hao he. Pea ai ko tamai na viliami. Pakoia ko tano pe ki family. Pea nau tamai. Mari. Neng poko tangata motu a he. Ka ko tamai sio whakapoto. Pea ko pe sai te mari. Kau mea I had no idea what I was getting myself into, hey? Dio moto Maria mo palangi. Ka kai ko hanga lau ko laughing some more, hey? Kissing a meow, hey? Everything was sweet as. Pa ko ni ko how mari matonga whakapo, hey? Man, that was unbelievable. Okay. I saw this as an opportunity hango e whare I goni a family. Ke maua mo ui whanuan. Tai. Peko I nai whai mari. Kao mea peko ose wike e uai. Ko hangi aturi. Ko maa o mama ki taine he. Ke pahia he turi. O matu aki fetu ko mai peki katori dama me afo tu he vehala, he? Ma si ilah yang e taimi au si turi pe hei maua. KAHA'U he? E hapu e ke pena whamau ki peki te hata taloa he? Pena te taloa he telefoni he tu kou pe telefoni he? Mani e mo si e te kusa nofo mari pe whau. Mani na nofo mai mori. Oh ia oe ko kakai mahino he? Mo e kakai. Kaki nau nofo uu nau tolu. Kakai lele nau mari mo ia. Kau toki hawa mari matonga whakapo. Peko i koe mine hoko. Ono tau turi kaki maua. He turi pehe atata lohata e whai ita fo I hia. Peko i koe turi o pehe. Oku matu aki. Lera ki mai me aia o tuku i hewe hala e o te keke te tui hoto ki sua. Kita mo ta o mai ki sari o te ki tahine.
Pea kon go dat. Layang no to tuli e mawa. I HOTAU mo tu a kon go dat ka mo tol ko o tuli ke kanoa, he? Tuli pe fua a ko layang ko tuli. Pea go pe. Sai mea mari he. Na os faile ma eko work permit. Pea tamai o se foi baha Taimi he patok submit pa fo ke te nof mari mo ya tau eua he ka tok submit ange me age ma we no fo fonua pa ko foi me fra fia ko ma go work permit he ko ngai fu o tu turi ko ni ko foki mai ko ma api he o tangi ko au te alo nga pa ko ya alo nga we na pe alo pa fa kasio ai ngā ue koe hange ko ni he mantui koe kirina he he koe kirina ia te ula pēr fua i taine o koe ai pē whangi haa kai whangi mea rote ka hange hakato nau he o koe o whaheka pek taine mui ka te ato ngā mo vekiu me koe loki ako he ko nola pōta i leti kirina koe kirina nei pē alba whakasio ngā ue le mai whae sa koe toko wang o whai ako ia he Kio sai he moto ne. O koe te whakakau ke tuku mai whanau. Ka ke alu mo ko apply. Like I said, ko value. Ko whanau. Ne ke ko value au ke panga. Ko value e ki tama. Pe ko ia te ukumpe o ia ngā ue ko ne hanga accommodate ko value. Te o ala kirina he. He ko ngā koe kirina e o koe ke asia ai. Tapo mai whanau. Ko kirina o te au he Taimi hiwa ke tata he po hiwa ka ngofulu. Te alpako sa ia he ngā koe ia. Kai ki o kea o ko whitakai pēr he whatai ki tama he mo whitakai he veki o me mo hiwa. I was so grateful. Why? Kai ki o mo moko. Mo ngā ue koe ha. He ko value e. O whawha pe o tua. I know. I said, please excuse me, because this will be a crying video. Say, alwe ole. Whakakauka hoa he. Ke hau ke mawhata he. Masi, wantu kone foilea. Ka pē mai alu te te alu. Ka pē mai hau, ko pau ke te hau. Pe koe ai ki te toi whaka. Whawhi paki atu. He was holding the trump card. Ko iau nofa whanua. I don't. Ko work permit, ko inga koe ha. Ko no inga pe ko ia. Kon bebe fog mai he. Tuko mea kotoa he. Kon bebe kuite ngai koe na he. Kuite. Hangi ki taha fōli mu tō he au. E te whenga koe ki whakeke. Kono inga pe koe ha. Koe ki tama. Ko ia te whaiwhata, he? Sa ko ki whata koe ni. Kai kia ne hangia ilo, he? Ngai whuputa kirina ko he pouri. I saved. Ek fia koe ngai whaimala koe nei whiri koe me Women's Refuge, he? Fia kulawa mamawhana. Koe ngai basic pena maho inga. Basic, he? Ko mea ko ita whanau kana kai e maha pa kai pia lako e paku. No. Ko koe ke mo kai he, mo whawhanga man kuna try ke awa waste ha me. He kono inga nei hangi whai maha ka te au.
Na hangia masafu kai lelei fefe. He ko mau ia na pe. Na magi vahe ia he. Kai ka te misteri hoa ka mea. Mai vahe ia. O seivi. Ko seivi ko sioke ha. Ko sioke mea. Mai lo taim whataha he. Mana tu ifu ko mawai wholoa he. Ko hame o hoko taim go whataha. Tu mo os ilope. Taim whataha he. O matu go os alfuga ke office imi. O mai ngai fu. Form application ni hangi hatahi. He? Pau hangi nia kita ia ha mariko o whelo. He ko ngako, ila ko ni tamai pe mo fok mai he. Ila foi fok ko ia he ko ostrafon bifo gafi FOMOU. He ko ifo ki toka ngai he frafon e FOMOU. He ko ne pehe ia poko e fefingen bo ne mati frafon e FOMOU ko ne pa mi fike fraho. He ne iko ki ne o mai ha foi koi ne taha neva. Kakaya ne ilo ia ko os iai. Aku saininga, aku hengai fuputa klina ko na fai. Ako ia, ko taimba ko os ilo foki he, ko te alatu ko ni e fai mastermind he. Mo ngai kore he. Pa ko os alatu pa ma fu FOMOU. Ako ni foi kore ko to pe he poko to. Ko os kore te tanga o ke raframonia foi pesko e. Pa ko ni foi tarien. Si poko mori o taimi hono mai e frafone FOMOU. O ko peta he kai ki whahangawe, he kai ki o ala sirini, ka o LEVA kou. Kai o a LEVA, Hono for la rev in Aussie. Kui suma piu whai lai kai whai pe eke mea taimahala. Pa ko ian ko sio ko ke ngai mea, papa ke te alo pota hangko. Ko ngata he. Eko mea whai ko. Ki mua mantu I whake ko ospego ni mea whi mau ka to kia ki whamoni. Always make him ki sign whamoni. Pa ko ia nai pe. Whamoni beha ko ina ilo e ia wasa saving ia. Pa ko mea nai hoko. Ko ane whamoni mo oska doa ngai whumi awe whamoni ai. Mandu o se whake whai se ni te hai. Awa whakahua mea. Awa whakahua application. Ko mea nai hoko. Ana ai pe hegi ke hoko me ai. Ego nai hoko. Ma tu he kai whake ulawa apply ki solo mam he kai ke nofo he. Work permit dia kai ke lau ia. Pa pe ke te nofo ka te tau lava. Me ego nai hoko. Ha ue kuri ai. Ke o mai e me aku o stai mai ai e nofo whanua he. O ha o kai kuri ai kai ke o mai mea. Ma o eia me au te kei ua o ke kuria, he? Tā ia e imi, kan seri kātoa mea kotoa, he? Tangi negi mano whataha maua koe whauri ahai. A ana pala heno tūria hea tā tāloa te aha whai kovi, he? Pako mea hoko, mana tui. Oku te whenga mau pe to focus on the good things, good energy. Pea taha whai mea, he? Ko tari mai no fo, he? Taha whai mea aia ko hauia, he? Ka mawhukuri aia. Ko i whiringa he aho ke haua he kai api kai hau behe whai aho koe ne kai alanga awe. Ai, awe masi ko bau ke pāia he tangi. Pako ospeko ia, I have to start all over again, he? Tala mai ia ke mai, no counseling e whai tau kakato eua. E toi hoko toi pe. A biusi mga mai hopo he kai pe foki tuke hopo ha aho. Pa ko mea lewa hoko alu lewa au ke tunga ko ia. Pea tupu ai e ku whakalili a moani. Au osi pehe pe ka te au. Ka pau e mako e kunofo. Au te kei ke liliwe si ana ko ni. Ko e tuai pe wene mau ko aku alu. Ko ai, hoko te whakaheke heke he. Mo toi, atu ko i mea ke whakamo o ni. Whai atai for another 2 years. Oh, sio he. Whai atu pe, whai atu pe. Ko
feitama ya viriam. This time, ko kamata ke lolo e loto felo, he? Kamata leke o mai fangi privilege. Peo sio, kene FAKAVA'E, he, ko ai floha, ko te osimanga ki te ki loto ki he limiwa e taha ki loto. Kake, ai e lewa na e lava lewa ai. O lava lewa whaere o mao. Taimi koe na e mao e pepa. Mana tui ko iai whaki ki mata, he? Koe heart value, ko value e whanau. And he knows that. He knows neongo ko osi mao e pepa. He kepi ku tō lava li aki ia. Kono uinga koe ha, he koe ki uloto. Ki tatamai a viriami. He knows me very well, and he used it against to my disadvantage. Ako ia ko pe, e toi hoko ate no fo, he? O whai atu pe, o si koe ma e pepa, pe a hoko at pe no fo. Mo ngahi ampi usi, mo ngahi hopo, he ako to pe, whai hopo. O se fo i tau e ta, o pe ka te au. Ko fo i mon, he? Pe hau ki mata e li ua hala. Kai pe ka hali liu. Pe ko ia le ko mea rena e whai. A whai le Vavevahe. Sai, mau osi ilo pe ka kai whine wau pe hea mo ngai mari, he? Ha meu hoko, kapone hoko ha mea pe ka koe. E mari mata ha mau ho pepa mo nofo. Pa ke fo i ko he ngahi manipulation ma umea ko ia, he? Pa ke whakaukau ke vete. Si, ko ala ne papai mai ha, nada level, he? Ko ngā nau ia ko tukuaki ia na te mari pe ki tai koe pepa, he? Ka hiri anga na fuoloa mai fu pepa. Pa te kati kei nofo pe. Ko ngā koe ha, koe suki ki mata, he? Ke ki te loto ke tupo kei tamsi without a father. He needs a father figure in his life. Pea koe kaingi ki lava koe ne mea. Sangi kene ai toko tamta ko au pe mo ia, he? Ka ko alawhita mime fulahi au ngita mai ki. Ko na sio ke kai lama kapakape, he? O koe piki, he ia ke tatari ke alewa ke mohe whanau pe. Olewa ke maua o ke apika whika ang tamaki ke na huk whare kai tok whai kapakape me alele no. Pako si olewa. E ue sia ek whanau. Mandu value. Now hang on ke marriage ko ni. Whaan e lava he tamai o molde ki floha ko ni, he? It didn't work out that way. Never ko iloi ko lahiangi ta polisi. Ko lahiangi ke. Hangi ta polisi ko ne. Mai big foi me hek. Hiri fia foi whanau ta polisi. E whanga foi ta polisi whata, he? Mele na hoko, hamine hoko. Kamata leke hala mai e ka polisi. Hala mai ma ka social worker. Ka waha whine mari. Ugane whanau. O ta polisi o ke tō whātaha. O mahina mai o kuia papare ma whima ngai group support e puleanga. Ka kai whine mo whanau whalere. Ka pao mo go through mea kani. You have to be strong. Like myself. To make the move. Tau e mepo ke ofa tangata tau ki whi. Ka kune treat you like this way. Do what I did. It's not an easy way out. But you must make up your mind. Makatonga ya. Ho ofa ho value. Ofa ho mata whanau. And so that's what I did. Alo LEVA. Vavevahe. O si koe se Vavevahe. Laka LEVA amandu fuko o si nofo, e? Ko si, kai whai pa no tukuaki au. Mari pepa, he? Mari pepa. Mari pepa koe o si taha mo kata ki koe piki liriu koe. Nena hoko, Vavevahe. O si lega, hamina hoko. Apply reo ko fufua. That's how I became a solo mom. He ko ala mai o group support. Whima amandu fuki.
KAHA'U abusive relationship like that, you definitely LEVA loto. They can see you're bleeding. Us women, I think that's how God made us. And I go via behe. Katau, that's how they feel like tongue women. That's how big it be. Hey, I go via big it be. Go ya, go offer. Go offer gay, go offer him mata. Hey, he forgive mata. Hono money go small offer ya. Kuda memang inga. Kako suke mata. Pa leva aku wau. Ano fa Maria ke tu ko ni. Ko si fanau. Fanongo ke ke. Fanongo ke kap. Fanongo ke ha polisi. O avi nang tamai he. Ko ha polisi ko ai ko hen kafu henima. O avi he ko ngafu ko noti. Ko so ke tango fanau. Sai beia. Tu begin now tangi. Kaya koi. Pakai paule he kaya lava or live up to the standards. Let him go. And that choice was not easy as well. I had to make some very hard decision. Believe me, it was not easy. Ko osia ye mata he, ko te osimoto nga kau ke, ko ye feeling. But kakono ya. Ko whanau na mau inga ka te au. Na pehe ka te au. Loto ia koe, ko whainga loto ia tau whae. You must act. Toku e mafu ia, act again. Let your logic make decisions. Because ko women who hurt too much. Women who love too much. The more they love, the more they abuse you, the more you love them. Alo he. Kai ke toi, mantu me agun go. Ma ko tau ka kai. Ma tau ka kai da to mantu very a free counseling here he. Na group support he. More free shopping ni. Pego mais shopping ni ko kapapini po. Sai pe ma foi letis. We were so grateful. It's free. Kai ke toi hafangi group support he. Our Salvation Army ke pa ya so ya he. Hey, alu. Kung nga pe, monu iya, thank you God. E wena pe no sila. He ku available e utoko ni. Pe ka te au. Te tukuangi ki alu. I'll stick with my children, gale ko now lai. And if we are meant to be, we will get back together. Ka koe Taimi, he ko te ko fight decision na fai. I'll never apply. I go for Ivan na tu. I go tatu go mantu LELEI before ako ya. I'll never apply. Back with me at Taha mantu for course. Alo we get group support. Alo ke women's refuge. Ko ye to ha me afitu. Mo to mai pe alo ai u course ko ha ko ni. Hey, ko ha he. Os for course ka da hey pe. Hey anger management. Go to la ka to I'm a fu. Mana to mo to. O ke fuki fua, palpale mai aku he. Ka ko uhinga he ko nga, ko ha. Ko pure anga o nga sai ia. He ka kai fefine, he ngai fae, who make the move. O nga willing. He ko nga o ate benefiti ka koe ke ha. Ke KEMOU ia i sau kai ha. Ka ke lama nga we ako Taimi, ke heal you, pe mo heal ho whanau. He ke ate pa ngai. Pagi ela bawa kaki ke FAKAVA'E ngai resources go available. And that's how smart I was. Alu ba mo ke kalasi kaki pe I'm there. Huh? Kaki ha foi ko lang kita tali he. Ko alat ko ha ice he ko mo henga he. Ko te pide kai ko set mo. Ko pa ke o mai ya. Why? Ko to I group support he ko social worker ai ame ai ko mo ngai group support ko ni ko uhinga we na to ko group support they support you they mi go ya na ke mau ape ko na to ka na ke na to ke ma fa to housing ni mo ilope ai tari mo furi si ne lolo hango mama ni. But because I was smart, I took advantage. Even though the Tongan people say Fakama, sat ki fini mo to he. Ko me go in apoy he.
Hama ko in apa women's refuge. Pako kakae. Ko me ko na ha ko ni moto ko vai cook. Ani ko papasi he. O sika tawa ukalas. Helo ba waha ukalasi maanga tawonya apura anga no sila. Ta ai asyak fo hingoa he. Great wait be me he. Al ke papasi he. Al ke papasi tai fo ke he. Eko al mo ngai lang I feel free counseling go I court he. O go mai go te al mani fia he. Te al ta no ba ta. Cause it heals you when you talk to somebody. But whanau mai ka hau, but after I Hounga'Ia tu he, it feels so good. I go kumena I make you mo ilo before ki hau, okay, I'm not normal. O ya me amaya ako. Kau ka seo ka me o toton. Kau ka seo ka me o saikau, magwhanau. I don't care what everybody say. I'll go for it. Bago mena alo bago toko lahi apida. A group supporting now back me up. Moyo mago mai fare. Mo ilo go to tabi go fili he. Ngai fare go no fai ngai fare LELEI. Go better how o mai fare o go better no I don't like that house. He go alfa see he. Go be. Okay you do you fare go new safe. Then I be my big grateful go be. Hana go di ala no fai. Papa ko ti lava al no fai o ti o mai go fare pekau. Lie me afua. Mana tu ko fukin nau ilo nau tol he. Ko fu salama me nyang mak matai to he. Tanai anga pe alo ako ke mak matai to he ke hau he. O ti la mo ilo ko kai fenga ta ai ko ngau ai go video. He wen yang nau so mai pe ko te ala tu ko ke fa tau he. Ka pa ko te alon me gilai pe pa ko ke o mai he. Ke o mai mohenga. Asa ko me agoni ka te auto lai. Ko te ko le mohenga ke mai mohenga ko tam si fa ko ADHD. Pa mo te fa na ko lunga mo uia te. Sa ia ka uri kai puna mohenga ko puna beke papa mohenga. O ko sai pe ia ko ostoki min ma to ke tama so so we ka no mahaki. He ka te atu te palangi pa pe mai na to ape fu mohenga fo. He now understand, he? Ko ka uri ka na tu la pe ko pa pe te to asat kita mai mohenga ta ko osta anga mohenga ko. He ko nga ko ha. That's just how God created him. Pegi te lama kita tangke tukuya. Isang yu pega niya tukuya. Hekta tafu mata mai mamunia. Kagoya ya oku ma ni fefia oku ne leva ho. No feel like hangia ko puna ko angeri ko hevao he. Oku be I gotta allow him to be himself. Kaya mahinga ka mo nga. Ko palangia oku nem ilo e palangi enai ilo LELEI me ako FAKAVA'E palangi kai. Mandi no sayan to yao. He kai ko kiu ma. He al watu ke u sabe he how mo shopping me ai. Tatai mi pokon mi mawa pokon hagi kof o mo ilo be. How ba mo ya os ut to FALELEI he. I was like that. O siga takia te whanau he o whamalosino. Mani masi uksat ke KUOHILI. E ma mo LELEI and we look so good. I had all the time. I'm so lucky to be in New Zealand. Why would you feel shy, and stay in the abusive relationship when there are helps available? Tongan women, I encourage you. Make use of it. Make use of it. Ko no hinga sai. Ako ko mege ma. Ka hangi kun ko lao. Ko ngai prejudice. Ko te at ko ki mai ko mohenga, he? Te at man jo os ilo LELEI e we ada mai ko welfare. Ko te ale ma kumia mohenga. Ko na ulo tau ki te hama mohenga ka os tau tau e wa he. Pa ko ine pe sayang ki te alo kumi me ako fo te ki mohenga Taha. I already know. I ko hap leva at ko moya. E osi ma tu ko lao ko yeah, and that's another thing. You gotta know your rights. Alo ukalasi, very ukalasi free. Kaya alo ta utwa kita ilo the rights ko he welfare. Kaya to he kalasi alo ilo ko nga rights. Ko hinga be may housing alo na fa fali ko ilo for rights. Ko penga ko pa kita ilo ko alo na fa body may ko fali ka teao. Pero hinga ko ma nga fali fa off. Ko no hinga ko ha ko ilo rights.
He ka pau na tau pa ma wapi o kai pa nga pulianga. Ka ka kiu alo do something get developer whanau. He ka kiu o sia lelei koni. Ano o tātou kakai o te mo ma. Make use of it. Okay, work on yourself. Heal yourself, eh? Ave mo whanau. That's what I did. O alat ko kia mai mahanga. Wai mai boya. Ko mai ka mahanga. Ko os fili ifo mahanga mantuk nau te LEVA, eh? He te tong be wa whea au he foi delivery. Pa ko alat ko kai fo mantuk pangangi, he? Au ko sia be o, ko ki fo ifra tau VAVEVAHE, mantuk pau fo ke wa whea. Ate ala kita fili foi mahanga ko brand new. Pa ko os alba mantuk os alba mo ki foi me ake maka i ake. Ko ne hanga ke pe fili mantuk ako os hanga we foi pik. A gilai stika he poko gilai ha he turiki famolo. Ila mai ko mohinga yapi. O mai ko ko fu mohinga fa o ya fiwa no fakasia he mohinga ta tau pe ko ma ko mohinga ya ko ngai foi chesta ya ko ya mila he. And that's how I know it's not the right bed. Ko me ta ke ba fa he. Ko ta tu pe la fa fa mai pa nga ko na au ke ko ta ha mohinga ko. He na ada fili mohinga man de fu mohinga covid. O pau ke te lea. Mina hoko. Os, tamai yo anga na tolo fafoke me FEKAU'AKI fafoke pa anga ke wolfia. Kai na mai mohenga na fi mau. E fafoke he, mama tu he kai na roto ke fafoke he mori foi seila. Mina hoko, ko na ko fa mori le ki mai of the fafoke fu mohenga hala, ka mai mohenga kok sai. Men ko na fa dang lai masi mo pe. Fa ofa mo ta kakai ka ba ke na fa me ko ni. They don't know their rights. Kai ke ko na stereotypes here. Pako ngai mea ia he, ko te ala baka whaitu. O babiki nao sio man. Misat ke whini motua salo mamena. Ka pako salo mamu he, mana tu he te whanongan pekita e kona whakakata aki e mea. He ko ia, ko whakakata ko hano ngeri. Pako uhinga HOMOU. Manu ki. Ko e loto kovi. He ko inga hau kaiki mou your eligibility. Ko tui lai ko uhi ngā beia. Ka ke nau lava ma o toko ni. For whatever reason. But nau hanga malewa mok kita. O si mok pe hei tō lai au. O kua peat ko fo bini piko. He? Hono mok iau he? Hala alu pe au ia ke whalasiki ngeni o mau e fo lipi he. Ma ngai fo i hau. Matu ngai fo i hau koe taimi koe he. Whai ake teu ke lotu. Fie he koa o ni me ako. Ma o foi kahoa he. Mani e ku fie he tūtola masi. Mahalo lah mana ak masi. Kaya ila kakaya ko fitong-tong ni he tūtola. Me na o ke mea ngahi mata he. Mea ko tō ni maringa si mahau ka tō ni tūtola. Mani masi ka ku fie. Ma o ko tau aka mo tō koe tapuaki. It's a blessing. Pea ko ia lewa ko ngahi mea ko sio. That's how I ended up with them. I ended up with them because of what? Kok mau inga ia whanau. Pea mo mau inga ia iau. Hek whin mau kita he, get a solid. Kai lava whanau or solid. You have to be strong for your children. That's what everybody say. You can do this. You have to be strong for your children. Au kita alfa na ke hako he. Tui whaki mau tolu he. Ila nau he. Mai whaki me welfare. Ako piangi hongoreka. Mo alu. Tau alu koe mea o seo mai quote. Kumi mala ako he. Kumi moi su. Kumi moi pepa ako he. Au peke laptopu he. Kumi kai tahe welfare. Te alu te hongoreka ke kalasi. Ko whanau tonga nia koe he, mako nau mepu whanau ai nau matua. Hono mok he, he koni ngana nau tō pehe whatau nau. O sio ke atu ka lai pepa koe me welfare ke totonga ke mea. Ma si mo alu ke welfare ke maha mo mea pehe. Pete mo me ta pehe, ma se whanau ke taimu koe anko tātu. Oku mau eligible mato ki ai. Ke mea koe ko uhingafu ke koe poto mama, ale mama o tala ngai mea. Ka ke, koe tahani ngahi. Ahi. Mana tui, ko te alu koe ko ke apply ka tokon me puranga.
Kon mea MALIE tau ia whanua. They already know these type of men. He go no nga go ki tamai nau tol. So is either controlling type or the check in the box type. Mandu pau ki te hanga kita ame foi profiler right from the start. Hai ko to tai ko ni. He like kamai fo he. Walbe ku asmai, walbe puri he, ko puri aga ko aluia he. Pakote ko ni asmai pe te tat he, ko ngu asmai. Pakote oswa te nau ki suspend he. Pe ku lava a HOTAU os aluia he, aluia foi mai na tol, walbe ku asmai. Pe ko os matu fatupu. Fa uri pepa and now liri uki he. Oh, I think we have a fair idea. You're married to check in the box, he? Pop in, pop out, he? Look at that. I thought backgrounding. I go no out the kamata get the sio kita ko peten. Ospe mahina tol asmai be. For bo raki be 5 years. Bo no wa go from Hounga'Ia fire tai. Puri hai for another 3 months. Bo sio ye. Pa ko ye ko tama he. He wolfia. Kabai ka ge asat ki monofo. O mahina yo. Kaba ya o monofo mahina iwa. Ta polis. Ta mavahe me api he. KAHA'U LEVA. Kai. It's a check in the box. Don't bother to call us. He kono nga whakahela he. Pako ya ko sio ke pure anga. Teke se kakai pota whauria moni. A kakai nana whaue lao ko ni. I'm just telling you now. Ko welfare ko kakai offer mon. And they help you. Even hangon ko tano e ahoni. Ko nga na whakakau. E hanga he mari. O whatawatai iau me he wins. And I help for ko mamari he. Na tai whak mamari to oua. Ko mamari to oua ne osfrei mamari. Oswald, ge ya go lotong ai telefonia. Ta ge wo fa. Kon go han fok mai te mamari pulelu. Kama te ke tala ko. Ko bang, I have to. So ko ngai meta. Tu mau pe to no matter what. Be os kapita mai wo fa. Sai, mo ha he, mo te ke ta fok pe wo fa ya kat koi. No, fe mau ke na usi o gwa siana ko moni he. Fe mau ke na usi o ke fa moni. Pa mal. Well, God, ko le mo sa me be he. Ko lan ki wo fa. Kon ko tamai wo fa. Are you sure? Enough ko bang. Ko tu be ya he. He kon ko se be ka bang ki liriu. Si ya da vida da ko palang yung ni LELEI ka kai tanga ta be. Hai me na ko. Ko foi lean e wo fa. Ve ke mo ki no fa mari be. Kale ke tau sio pe au mai nai wa. Te ke vai solo pe. Ka tau sio ange. Ye check in the box ko ni. Pa hai follow ani nofo. Ka mea. Not even o se mai na taha ko os 5 hawe. Pe koi ai. I know a lot of you. Mo sio mai ke mahanga man of mari. On and off. Ange ko lau ko ka palang. That's just how it is. It's not just yourself. It happens with all the other women as well. Kake. O go fra malo ke eki. Ko lo nga ko mawa. Whainga Marie ke ue whanua ko ni. O sio ko ki mui. Oh, I don't like looking back. It was horrible. It was very hard time. However, if it wasn't for the government, I don't know where I would be. Saika gilawai mari fatautai na yang wins. Pay my koe last year how gon go lockdown ni ba mo ulili. Kaya na dat na uhinga lili to help others and to help myself. Pia na leba ke committee ko ha mo ngai tau mo fatauta keli. Everybody, they have their own dreams. Some wanted to buy a home.
Ko a good dream na ako liang ngutok be mawhataha. Ko a good dream e lava he lili o tukuange winds. He kono inga, there is no way te ulava ma o hasirin, te ulava mo ui pe iau without the winds. Ka koe lili, te uri, ma o senit mantu, pafo ke te al ke kat kita, te alatu pau ke te alat me whamoni. Ko whamoni he, ka koe ke, te atu ya me whamoni, koe ke tari nau tau ria scheme, he? No, tapu abito he nau lao na tau koe ke nau, that's how honorable they are. Pea koe ya, osange whai lili, na nau ostala me pe mea koe hoko. Mea e hoko, you're gonna end up further down into the hole. And that's what happened. Aini gonna go kahi a ek mo. I refund gonna kakai. Ko kai ko ki fanongo. Sai ko taha ngai mea. Ko tumi ma ko ngai mea ia FELAVA'E pa mo ngai. Negative ngai we see. A lot of you don't feel proud, but for me, I was proud. Kabao, kaki you feel proud, then maybe you're doing something that is wrong. Maybe you are corrupting the system. If you're not doing it for the right purpose, tiki ongo peko yakoi oku. Tiki ongo you get proud. I was so proud. I was definitely qualifying. Big in my famoni me all group support, famoni me policy. Feeling famoni and me gonna feel mau ke oangi. But going go see okay. Controlling men gonna win I social welfare. Hounga'Ia na ya ke Taimi. Whakalili amone hoa. Social welfare. Ko ngā kai ne lava control a panga. Because of what? Because of the social welfare. Pe ko ia na ne whakakaukau mana mo ilo pe na ne hiki live. Pe ko live na ne hiki ane pesi na ne pe. Na amanofo whakamari pe maua. All these years, KAHA'U me welfare. Man, Vavevahe, behind a report here. But even that, I'll hang on beyond the talang. Man to be for Kakine ilo a Hopo. Os only for profiler, a kamatanga. This is the kind of person he is. No for police no for controlling men. They do it. Because then what would I go motuagi social welfare? Was to go to for profile. Taha police to a fata. Koike me anoia. Tio, I do get ave ukalasi ave counseling. Kaki aluya. Alue fine motu'aia ave kata ukalasi to whiangiau. Mo behe ko hai e tui ke puranga. E tui e puranga ia kia te au. Because I do what they want. Ia ngoi whakamahe. Kai whakiloto i ke alo whai ukalasi. Ma te he maa. E ko ngā koe ke sio ia ke ne mea whai. Ko peu hao hao. Pua haimane hoko. Nai aviang o interview. Ko ngā kone whai lao ngā, hei mo so ki ngā whupe au ko kakao mai ai. Ko mani e ne whai video gana viral, he? Shea he kaulata ko vi, he? Ko ngā pehete o ngā popula. Shea atpa ko alpuno mo whanau. Hono, shea mo sanga, he? It's not easy being a soul man. He ko ngā not only te whea amu kake, se ni te omai, te whenga piki, te whia pe ai LEVA i whangi pila mo mea. Te whia pe tu e tūtō la mo mea koe ia he. Tau mo ui ta tau pe. Pea koe ia, ala te whai mea, hapena e hoko. Whik mau le wau ke alo, ki wawhia gani e manukau, ke investigate iao
Peko fraud e sistema ko anga. Nani na alo atu ai. Na ako sio ki he fini motu a. Aku ne fai e mea. Mana tui whoke foi lei polo he. Ko fini motu a koe ni. O si lei polo i peko tahabeu i he winsa. O si lei polo i peko tam he. Uneducated. Now maybe sometimes I do act like that. But in reality I'm not. Ako alewa ako ya. Mantuwa ko na hango investigate ko kutano e poni ke te whai ko mea totonu te tupe nyongo nga whipeau coming your way na le koti mea ko mea sai ai kono le koti e pe ko whewhine palangin na ni whai ke mo examine ko kita ake ngai whehu e o kau ko he whilaunga ko ai hoa Oska, o ko sao he, ko whehui e na pe. E kai mai whehui, pa ko ai ko i awa ngundu ke tari, o stari pe e ia. Ha, ko whaia de mea, ko hao whehui an dolu pe wha. Ko kamata le ke o sio. Ai ko ila po hame na whema ai ki o hau. They already got the answers. Pa ko ia, o si ko whai aho ko ia. Alo whina motu a hene fia. Ko ne pehe, he kone sio koe ki kai koe ki ulawa lea. Pene pehe ko hala ia. Ko kamata me ki awa ngutu ke tari ane whehui, osta mai bea no. Angeo ne whenge intimidate me. Peo pehe, I'll play along with your game. Ko ne kamata eke mai bea whai mea kai wau toi lea ui, I didn't make an effort to answer. Hako o si ilo bea ui, tine hanga bea tari for me. Kai ngalo he palanga ngau ko ni he. Na ko alo ako. Ta ko ia ko ni. Kai kene ilo e ia. He nane ostala mai be me kamata. Ko mea ko ni ua te totonu ke te request foi tatau e foi tepi. Pa ko mea na fia ai kono le koti. He? O si koe foi mea. Ha o le vau ia. Whaere e foi complained. Ke to interview for o au Taha. Tala atu e ulunganga whiwhine. Ke toi loi o ku mau he tepi. Nei kai ke lama hau whaerea ia aku osi. Kai i mai pe ia he ea. Ko hai ia tene lawa e samu whawhai a tau kakai e. Ka pauina ko asi whiwhine tonga nei. Kai ke ne mau e mahino ko mau. I au. Tene kai i mai pe e whaitari o tika ki si lava ko lea. Pe koe ha. I kai ko branding ngai popula e. Kako aku alu koe o awe ukalasta e tatongo ni o mai ke te ilo te totonu. Pe koe ia hao au ia whai e foi tohi. Launga i whini motua wana ne urak interview au. Pe koe mea ko peat refer i he foi tepi. O sao fuga au ia kou tau bewa i apia request au ke mai foi tatau. Ko uhinga au te kiki whai launga. Request au ke o mai ke tō mai he. Ka poti urak whai launga e petangi e kou tiriti e pa koe ha. Kou tau bewa i apia tai. Can I have a copy? Oi, tau mai whai te pihe meili. Ko ne mau me whai te piko ala te launga. Ko hane me whai, ka indela wati lit, he? He ko os mau whai tatau. Pako atu ka launga tangi, o bias. Ka ki whamau to tonu e whai interview na whai. Os haupea ko os predetermined. Os prejudice pain. Pea ha? Pea tari. Tari e mea nau kore. He nana whanongi te biu mo oni mea ko. Mai lewa taha no waka na hau kone interview hau. Kai mu ai hango e he ne ilo fukia ka pai te whai mea ta tau koi te whai laung. O kune tuku le wau ke u lea. Pau whamatala. Pakono mo ni ko taimi te lea ka totonu. Ko pau peke kau alangia mo kita. Whatever you do, when you open your mouth, but you don't know. The Spirit of God enlightens. Testify of the truth that's coming out of your mouth. I believe that. Tai lele mai hai. Pau whakakaukauen. Piau alu. O ngā aue he. Nau tohi mata mai. Ko stau whalawa William.
kalau ngawe. Aku me ngawe. Au ale ko no le sita kalau ni he. And you o silo fa right. O go the eligible ke te alo apply transition to work fund. Ayaw ngau takon mai te mala ko te su. Hai ngai kit. Ke te alo ngau. Fifia na to ya mai pa ngai. Fifia fu na to ya alo ngawe. Pero ko me abo tange ko taripe. O go fia ngawe ka holot pe ki ngawe hek field of training. Aia o go fia hoko whaiako. He? Pero kai. Ka ko ino inga ko value. Kai ke uloto al whaiaka ri ak whanau. Me pina uloto ai ke al ke sales. Al ke sales. Kono inga ke unof pay api. O ngawe pe me ai mo sio pe ka nawa. Value ka pita homo yami tupe uraki o ke tupe uraki. Peko ia le ne kamata ma leo ngawe ka honi. Kahaha na utolo me ako ia hawai o sfeita ata. Na whima o lewa ke angi ai kamatala me loe me he accountant he. Ake upe pama ume a au he accountant. Tamai accountant ni. Ngawe nu pa ngalahi kau te lahi mai more. Hamea ko whaya te ngai accountant ni au tamai au ko mo ua au ia. I was running on a loss. Deficit. Well, whima le ke alo ave mea, whamata pa ango ave. Atwhaka koe hahe. Tamai na tauria koe ko accountant ni koe tonga, iyo. Oh, whima ke alo ka accountant palang. So kita e whalala he. Pia, fia te fupuha pepa he. Koe wanga la koe mea ko kipe pepa. E ko whainga koe ki o alo ngā we he koe mea ngā sa ia he. Ka nau ai pe mea ko te whainga ta. Ka mana to i toko i like right he. Te papu ki te alo pe he whaunga no matter how annoying. Ta mai ki o alo ki he ai aldi ko ni mangau he. Alo ia he whimau ke ai e mea ahata ke ua e accountant na kulo e ia ko ngā koe tonga e pa koe tonga mau he. Whata te whupuha. E ngoi buha. I la whai mea koe na ai koe he whaire koe accountant palangi. O kulahi ange mori ia, o lahi ange fu amount ia o ko run on a loss. I whai amount koe na mahe tonga, he? So ke lahi na make you run around. Ka koe sai koe ha, ko talango fua. He ko ilo i o totono. Te whai pe mea unau tamai ke whai. He ko kai kia mea ke uri fia ki ai. Ko tano koe ni ka pau mo ia situation like that and you need my help. I can talk to you more about it. Ko ngā peke ke ilo ho rights. Sai ko aleve. Whaere rewa mea. Pa koe mea whai whehu ien. Mande hu oska te whokiat. Po nau whehu ien tamai. Ko ke arangi e whenke ki ngā ui ko ngā. Ke mawahe me wa whea hangi ko whaamu. Pa koe ni u asi mai. O ke ngā ui ulahe sendi. Ka ulahe mea. Lai pe mai more ngai tulip mo hafo. Pa tamai. Ka mea ke kei whi ngā ui ai. Kia kau tape. Koe haetari. Mate i mai ko haetari. Koe ko value. Ia ba e tuk keu choice. Teu nof pia ap me whanau ka lew ko na. Fulahi, he? Pia osi mo kei savri a mi. Mo whirinaki. Aia koe anga whakakaukau. Ko ku alu bea ko ne pia mai pia au ia ai alu. Ante e whuputa taimi koe ko. Nau mai ko kita ko. You have all the time in the world. Ko pia mai pia au ia alu. O te ki tai tai alu. Alu ko tuko mea ko toko ki alu. Pagau te alu ko whinga koe ke. Ki satisfy he nau si o te o se alu. Ngāui. Pea o se ka. Ko nau eke. Ko veliu. Uraki ko veliu. Ko no wa. Nau ngau kai ke. Sai e vahe ulahe more. Ka kou alu ko uturipi. O sai e uturipi he te unga oe a mate. Me hopo lau he nto he kapi ulama alu. Alu ki Afrika, he? Ko uturipi. That's why. Nyongo peku. Me a kau free uturipi. Uturipi ni hook free. Most of them. O totong. Anyways. So whoki mai tānoa ke ha. Aia lewa o hau peko ia. Ako foi ariak fa o si. Mandi fail in marriage didn't help to redeem me out of this situation. Now
For ngawe kon ke kaloni, it didn't work either, he, but I took out the fuck my. Talang, tali aga lege kumbe ngawe fayako. Bako hako ya. Sai. Every blessing comes after trials. Aya, ye osya te foulo maki koni aliri. Na tō mai ki taine, o le kamata ni ai koni ki lolo. Pau siole ki ai nan tamai, ko fiha ma me wa fia ai uike. And I said, tō ngau ni manoa. She said, okay, I can do that, Mom. Pia whai pehe, ne ngai koni ki lolo, whatawat. Hau tō ane wahe ngofulu, kai ke mai tō ni manoa aia. Kau kai pehe give up, uia. She kept trying. Mandu, I'm at the stage, I've tried almost everything. Ne ke kiu tui au ke ne ki lolo. Pakona mo ni, ko os whamatala bai whaunga no ngai lolo. Ko lea nania, a lot of the people already know how to make the oil. He kuki os tāra nau tolu. Pake alo ayo pāti, pake alo whamatala mai anga no ngai lolo. But why is it, Mommy, that they still come and buy from me? But whai experiment ania, alben experiment ni kone whinga ian ke tō e whakamore. O ku tō e ai fo I tau ni manoa. Sai whai bene whinga o mai hui kosi. Panda mai lewa, Mam, koen ku ala kene ka whakatau. O tō e whakamore, ma e tau ni manoa. Aya, ton ma ki tata ke ue whiatangi. Koen o ku lava he ki lolo. Ki whatawa taina I koe Mam. Ka tuku atua toko ni. Ko tangi, nia, o ke ilo e whaunga puranga. E mate wa whia, kai kakai rei ke onga me te awanoa, e kakai at nimange hongo fulu. Ai ak papiki ki toi whainga, ki mau e tau nima noa, pia mau mo nima hongo fulu me hau ki lolo. Ai ako mena hoko hau ni moi tā mai hausingi, te nā o mai. O investigate the house, he? Now inspect the house. Pa koia, tālu ek move the house ka ni wana tanima. Au ka pete te ai mo Taha inspect. Koini, ko ta mai fini mo to ai hau, he? Ko te foi hau tō tōlan mo lang liliu. Untuk hau whamamoni ni ahon. Pa kone hau e ahon ni, na wongoi malo ki uta noa kia kau ke whare. Masi, e ku talangi ki ai. I think, a wai ki ngā ue o ki tahine, koini ko os mei tuko e ako, pai toko ni lewa ka te au. E lava hene ki ngā ue mo ne ki lolo ko ngai. Ki maumawahe me wins. He len lava pia whinga e fo I amount ka. But something is on the way, stands on the way. Panta mai koe haia. Koe reni. E ale renia me te awa noa ke market. Market value. Ni mange au hongo fulu e wike. Hamene hoko. Mawhini motua. It can be fixed. O kai mea kui. Non-beneficiary. Housing supplement ko koe ha. So ko whanonga ne ake fui mea koe ia he. Ko pēo koe housing supplement ke nihi pēo koe ia welfare. Tako tatawa pipa ko ke benefit koe pei kai. Ke lawa pēo. So ke ngai, so ke whanua he. Hanko lau, whanua mahawan. Ka me tu tangi ka nia. So ke hoko pēho ai ho mea tako koe pēo magi supplement. E hau lewa ne take all the difference. Ba lava lewa he. Ke tangau e loa, ke te kea ko tau reni, kau te kea upila. Ako ai, ko haina ne whai whakatawa taina, my daughter and her oil. And I'm so thankful to God. I've tried, he? Hawe mari, ka ke lawa he mari a tuku hangi ai. Tuku hangi mauto. Alume ai ke ngawe, ka ke lawa he ngawe he ia on its own. Ko en so ko alakle taine graduated down ne practice ne ki lolo. Pa ulawale ki lolo o mai ai fo ia maun ko ia. Ai leva ko famuri tuku ia e ku live e poni o pena mo wa ko me ai. Mantui. If you need help hang ai fonga pe, let me know. Ka koe ahoni, na tangi lahi abida when I ring
ai welfare pau tanga na tolu. Amalo atu. Tao tatolu. Na mutu o tafaki. I got emotional. Kako pehe. We can take it over from here. When I remember fai, are you sure? The mahanga suspend pay, he can terminate our pito. The mau suspend pay, I can make sure. Kick off and making our fight to on him before we can truly let go. That hurts, eh? Far off, because I get fun. Why mine? Hounga'Ia, we can do this, Nia. We can do this. Hounga'Ia, I got power with FATAMI LOLONIA. Dola ni mano foi lolo iua. Dola TEPUU foi lolo nima. Whiri ngai kakala ko siale ahi. Ko sinamoni, pipi, puatonga, ko pako. Ko ngai kakala ia i he tautupa ki tonga. Ka pau mo whima. Whai ngā tapa peo mamani Amerika. Lava peo kuria at $400 New Zealand dollars. Ko hike kuria me whinima up to $100. Australia ko hike kuria me whanoa mi manoa Taimi. Ka kehe auna for Lorraine aia ko was clear house. Ho sendike ato polo. Sai, without alke ko ngā whaosi. Aia ko whananga. Sai ko whananga ko ke poni mandufu ko whananga. O ko bebe ko whananga. Because if you listen to my story, you won't believe o ko whananga. He ko ngā, ko tāna ko mea mo'onbe. And I think it's only in my life that I have some weird things going on. A lot of people think it's a joke, but it's not. That's actually what happened. Eh? Sai, ko tāna ko poni o whiawhia. Ko ringa pe ulawa o ki tama. O ne whakatawa taina i ki mautolo me he welfare. Pea ko ia rewe ne pehe te tala noa. O kau ke mea nei hoko ke ki tama. E ka wakoi mabeu ki tama he whataimi mai kona. Me he moton. E mau tupu a koe na mau kamata mai me he moton mau tok mumu mai ke city. Sai, ngai whae. O mau inga mau peke to have a safety plan for your children. In case. Ka mau ke tāngau ki taine. Toko e ako, whi mau ke tari i office. Don't leave the office. Stay there until I come and pick you up. Every mother, they have a safety plan for their children. Yeah? Aia, ko mau api wani he motoni. Ko api ako, hanga ko foi whare wha, me he api, ana mau iai. Ke api ako ko nei ania, he? Pako pong ko to api, o paupe ke ulua mai mona ke pua meiri, pau tu. Te tu mo pe pua meiri o sio ka le ko na lue. Te na lue pe wa o ke me apa na puli lo ki ako. Aia so ko safety plan ko na tala ko kia nia. Taimi whako ni ke pepe a viri a meu te kai ako. Pana utala ka nia. Ka iai ha taimi, something happened. About te o alu ke wapo i meni, but accident he, ko tuku e ako. Pea ke whoki mai ki api. He koe tuku koe ako, ko os lue at pea uia tu e pua meili. O whasio ke ne lue mai. So, for safety plan nia koe ki taine. Koe koe ale nau tangle ka nia. Ka iai ha Taimi. E tuku e ako pea ke hau. O ke sio mai o koe ke tuku i he mailbox. Pea ke sio puria mea lele. Then you must know something came up. That is very, very important. I would never
to have mailbox on my own head. If I can make it a mailbox, I will make them no matter what. Pero ia ko me aia, nia, ka iaia a. O ko ke lue mai, o ke o tu he mailbox. Hai mea whai. Ko mendi ke whai. Te ke ha o tu he mailbox. Hei kai te ke alua ki mui. Ke matapā, ai whare. Te ke alua ki mui. Ke garage, nau nia. Tu umau he mailbox. Until I get home. Okay, nia? Te ke mau inga. E te whakatau e mea koe ni ke whanau. It's very, very important. Make sure they follow what you tell them to do. And so I told her, when you get home and I'm not home, I'm not by the mailbox for whatever reason, don't go to the house. Stand there. I may be a little bit late, but I will be there. Stand by the mailbox. And she followed. And so far, so good. But you know, my mistake, I forgot that maybe something came up and stalled me, eh? That I would not be able to get home on time. And this time, it's not. In my mind, I thought every day is a sunny day. I didn't tell her what to do. If it wasn't a sunny day, then it was a raining day. And that's what happened. Ko almo kitam si. Pe maal ke appointment. Ba ko maha no how he. Hal FAKAVA'E. Ko maal we appointment ni ko hi follow. He ko ta ut pe o sia mai pe kia he. Ta ko wa inga e po uhila. Va inga ia he me amo ui. O ma oia ko ia e ula mama. Ni follow mama o flat te Hounga'Ia. Pako waha oe ni ko safe pe o taimi LELEI ki hoeka. Ka malele ki te mao ki api. Ke tu he pua maybe and wait for her. Pako waha oe ko ke. Ko moia te ka mate yo. Ko me fok sai he. And taimi ko te masivai. Tangi tu kwana fo I pila fia. Mo ilo e roadside assistance. Go e fo I me amaho inga e ka te hau ki utotongi. Kau ka alo mate a feitu he. Wa papa you take roadside assistance ki help. Because sometimes it takes them up to an hour to get there. Mami e masuk whakaukate. Hau ni ka aho uha lai uri ya. E pako whakakaukau. Ki he uha e ni whavarewale pehe. O ko sia ko hoha he. I was on the other side of the river. This is in Hamilton. And I said, oh my goodness, I didn't have a safety plan for Nia on rainy days. So I started to say a prayer. And I said, please bless Nia to listen. Bless Nia not to get sick. Because I know. Because si angan pe fai Nia me ko tala or not. Ko amo moko. Ko uha ko ni ko wintahan. Then I finally go out my roadside assistance. Ta ya te buhamo ui. Kau mea. Ai ko lele he. Ko tau bifo ko mau mea lele tem ga. Ko ven. Ko nga he ko foi tires he. Mang tu bifo ko mea po kau ke tires he. Mau to to. O ko important kau ye ki invest hinga mea ko he. Na mau mate ha feitu he. Pete mau skit ha feitu. E tu ko mea fia he ke pau mau inga me LELEI. E ko lele pipi ki beta ya ke pe au ke hala. Ko aku lele mo whakakau pe. Please, Heavenly Father, can you help Nia not stand in the mailbox? She'll get sick. It's almost 40 minutes. Please, Heavenly Father, help Nia to go to the door. Okay, away from the rain. But when I came, my gosh, when I came around the corner, I could see my mailbox, and I can see Nia.
when the van turned into the driveway and the mailbox was the first thing that I saw. I looked at Nia. She was standing there shivering. My gosh, I got off the car. I ran around. And I thought that she was wiping off the rain from her eyes. But she was actually crying. I said, I'm so sorry, princess. The battery died. Are you crying because you are afraid? Are you crying because that you're standing in the rain? She said, no. I was crying. I was worried about you. Oh my gosh. How many of you come home? KAHA'U Nene, or your son, your daughter? Don't get angry. Just say, where have you been? I was standing in the rain for 40 minutes. But my daughter was so happy to see me. Her tears were not of anger. Her tears of concern for me, of happiness, seeing me coming home. I think being with Wins for 13 years has done me a lot of good. It has given me enough time to focus on my children, to teach them principles. Now, as I look forward, if I were to do this job, what if our life turns from poor to being comfortable? What if we get carried away with the work and the money, and then the good things that I made use of my time to teach the children when they were young would start to erode? And I value koia. I value koia. Na ako ia time LELEI. Ko ngapa koia. Ko pule anga ko no foi. Ko ne allow and mothers like myself. Koia o te mama. Mo kole to koni. Only the low life kind of thinkers. Did they mock you? Did they look down on you? No. It doesn't make you a bad person when you're with Wins. No. If you're eligible for it, there's nothing to feel bad about it. Take it. Be grateful. It won't be long, but you will learn a lot during those trialful times, trialsome times. Sai, ko foi fananga ia pa ko foi fananga Taha. Again, ko ringa be ko fananga yo kau ke ki taine poni. E ko no inga pe. Ko fia hene lava hene ki framuna no fai. O ne lava ki ne whakatawa taina ki mautoro. Pa me he welfare. Sai ko mana tu. Ko e kui pata im whangata. Na ako. Na he whuputa mawa ko na lau. Ke mai hoa. Evangelina e Taimi, like I said. Ko MOUIA ka ke loto ke tukuhangi whanau ko Hounga'Ia. But this is New Zealand. This is New Zealand. There was a time that I actually let go of Gardenia so I could go and work. And I'll tell you, time ko ni ko feita mai aviriami. Time ko ni na aku willing to give up on Nia.
Now not for you. Hounga'Ia ma KEMOU is going to Mount Roscoe. Mount Roscoe. I'm sorry. You'll have to go stay with Grandma so I can go to work. Pekoia, kuhau, atokuania. Ihe moton hek fai. Kau ngawe. Ihe KEMOU is going to go to Mount Roscoe. I'm going to go. Forget it. Haina ewa, lau ewa. Pako taimi, whaingata ako taimi momoko. Ka koe mena hoko. Na ako kole ke hoa. Ke aibe mua ke totongi wen beki ai. Let me stay here. Yeah, look, this is so weird. Ke te hao o kole ke hoa. Ke te totongi foi loki. He koto MALIE. Ko ngā ke unofai during the week. O ngāwe. Pau fok LEVA weekend. Ke he moton o suka ki tama. Ka mea kona hoko. E whai ape. Mantu I whakeke mo Hopo he pepe osi ai. Pa koe, halpe taimi ko sio, o koe ke sa I hai whao mo ki VAHEVAHE, ko lawa no totongi tola te au ke whalok na mo hei. Ako mele nei hoko, na make pandure iau ki hala he. Pasi, kai ke o lawa lea ki mea niko tok lawa no lea. Ko mele hoko atamai, ke whoki te aha hok family ako. Kaki o lawa awia, hei, koe whuki hata hei anau tona e loto hei, ka family ka tau kona awi he mo in Okalani. Hei kona osta mai ke li ake, kau kei whaipe. Pa koe kou, me o kei te hata hei tinte whi whakawa mana matpa hei, ako, nai tūri au, sa pita hoa atu ngā ia hei. Ko ha mene whai, aku ha, pa kou mana tū LELEI pe, ai, pausa koe ni. Ola messy road ko ni mangry. Ko pausa ko ya ko ai. Lan mata pipi. Ko ha o se bu fukaf. Every week for 3 months e ngau. Every week. O ko ha o mape o mohe tua. Man, every time I drove past ai pausa, he? Mo se ke ta ilo mo ui. Ko driver, then he ka pok yo alo ai for McDonald's Taimi mo whanau. Ko driver, ko sio big he mea fitu ko na tawa ki ka. Ko mohe momoko. Ko mohe nkai he ko sai whaki ki o moa he kuia e saoa, he? Wai saoa pa koe ukoloa ko mau hanko. Shampoo po koe hau mawhai. O na mai maa. Ko whaama pe kei o mai whai shampoo whai koe. Whai kirim whuni. Ai ko mohe pe. Nā mohe he. Ko no inga ko mohe. Ki mua koe pe a. Tā puni koe pausa. I went in and asked the guy. Tā puni e whihata mai taimi. Ko ai pui tā puni. Ko o sehule wau ia ngā hui ake toileti. Ma tui taimi koe ana ki whuki suka wai. I could sleep through the night without using the restroom until 6 o'clock. Ka koe o no whaku taimi o stariu I kita ke kio moa. Pa ko sami poke te mateo teo, he? So ko whai palapale mapea is the toilet, he? Koe ki aha pausa to awa. Pa koe e ko osi hanga discipline e life, he? Mo so poke te always. Ai ko haupe, ko ne taimi koe, ko ne mahina poe tāpuni. Ko hoa LEVA, os ilo be ka ngawe. A LEVA ngawe ake toileti. Pa ko hapo ka moe. O moe. Ko mohe ko pehe pe se ake moe mafukafu. Moe pe ale ko lea alam. Ko tu LEVA lele ki Mount Roscoe. Lele LEVA ki ai. Ho. Ono pe ko ho ki sawa. Fitong. Oh my gosh, what a life. But I think ko taimi whainga ta apeheni. Ko mea pena ne kept me going. Is when I went. In the evening, I rang my daughter.
I told her the bedtime story on the phone. I prayed with her on the phone. I rang her. She said, "Mommy, are you okay? Are you still sleeping at Daddy's place?" How can I tell her I am sleeping outside the petrol station? LEVA, but I didn't want to worry her. Every day, I look forward. Every day, that's the moment I lived for. Is when I ring her in the evening and talked. I was grateful God still kept my daughter alive. But anyways, manat leva. Ha'u leva ki ai ha'u. Fok mai me ai o hiki ki o moa i a mautoni. Ha'u ngā ue pi. Ko ngā whai ko hiki mai futangai maha a he. Kila ua noa he. Tangai maha, tangai suka mai ha. Ko mena whai ko o. Pike shopping ko kakai he. Pati hale o au ki kau processors ki nau process. E ko kore he ki a ko me mau ki o poto. He processing e mea he computer. He ka atu ngā whakim. Awe be ki kau India he. Ko mena whai ko toha ngā fu trolley. Alu o si fo lai fo whai te ko store fo in ko mahina hiwa tau mahu te qualify ki maternity leave. No. Kati ko pete hape. O mana tu he. Hiki me a kako lotu. O tau ke o tua. Please sa mau ki tamahe. E ki foha. I loto ke ona homo. E ku hiki ngai whitangai maha. Man, a lot of you he. Mo hake ki o mako a tunga hoi. Whaka eu halo mawhawha ke te. Ko sto he. Koi hard life. Ko nui ngā me koi ha. Ko toki ha wau he. O kaya meri e pure anga. Tawa tātolu. O hao pini ke Taimi ko pēha tukuhangi au. O ka pina lot ke tukuhanga le ko make sure I will be alright. Ka niango ya, we have to start somewhere. Pe ko ya ko sio. Ai Taimi ko ya he. Ko Taimi o kamata ke wongot. Te usio ke koiri. Te usio ke mohi tu ai pausa. Te usio he. Ki he hike ngai futangai. Ta e tō e tamasi i he. Haku tāpu aki. Oko whamalo ke geni o mai. Wilai kakai. Oko, I know I deserve my blessings. Because I went through all of those without complaining. Because I always think it could have been worse. No matter how hard a situation is, never. If you are placed in a situation, you have to work like I did. Hey, kaya te ha Taimi a kite no fa. Piko mo feho futa mai he. Ako ala te feia. Ano, sao te ake paanga mai ha ne fulau manog mak me. Ne langa. No, nebe no fa pau ita. Whaka maa lo pia wia he. Focus pa ngā we. He kono ngā kou I loi. After the dark night, the sun will rise again. I've been through darkness in 13 years. Could you feel better? Okay. I think it was a journey that has taught me a lot. Historian got out. LEVA mahina ETAU ETAU. I take this time to Famalo. You win Famalo Housing New Zealand. Thank you so much for all you've done for me and my children. Thank you so much. Words aren't enough. Ako kolo atong ako Famalo. So I know you won't want to don't forget me now, mate. The only thing to do is pass it forward. From now on, if you see someone that needs help, help that person. That's how you pass it forward. Ko yo peki lava go fight. Ko ofala ta moto fa malmole ma ulolo live. O ala te ni ko henging. Ka ko fambe ko moto la mo fi ma ke fanongo ma te au. Fambe na mo fi hagi wa ko ni, and I'm sorry for being tearful. Ko ya ko ofala ka moto. May you all have a good rest tonight. And don't forget, God lives. Whatever your trial is, take it to Him. He will not turn away. He will always be there. It's
It's only us that through our sin we drift further away from him. But the truth is, he's always there, hoping that one day his prodigal son and his prodigal daughter would come back home. Have a good night, and that is from myself, the Princess of Flowers.